أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. Elbette kafirlarga ferişteler ün katat. Sizlerden özüngөр naraza bolgonuңарга караганда Allah'ın narazıçılığı kattıgıраак dep sebebi antkeni sizlerdi imanга çakırganda iman keltirбей inkar kıldıңар. Алар айтышат: биздин Rabbimiz bizди эки жолу öldürdüң, жана эки жолу тирилттиң. Биз бардык күнөөлөрүбүздү этирaf кылдык. Эми чыкканга, кутулганга жол барбы деп. Bunun sebebi elbette sizlerge жалгыз Allah'ın çakırganda ага inkar kıldıңар. Eger Allah'a şirk kılsa iman keltirdiңер. Эми өкүм күчтүү кебир Allah'ны гана таандык. Al Allah sizlerge көрсөтөт өзүнүн аяттарыны жана асмандан sizlerge рызкы түшүрөт. Bunu bir gana Allah'a kaytırışı gana bendeler isteydi. Emi dinde halis Allah'a kılıp Allah'a gana ibadat kılgıla kafirlar jaman көрсөтөгүн. Al darajalardı көтөрүүчү, arştын ээси, рухту kimge kalasa, öz bendelerden kimge kalasa oşoga berет. Жолугушуучу күндөн коркутуш үчүн. Ал күнү алар бардыгы чыгып көрүнүп турушат.
Allah Taalaga hiç bir nese jaşırın bolboyt. Çınıgı padişalık kimge taandık. Жалгыз qahhar bolgan Allah'a. Bugün ar kim kılgan kesibinin cezasını alat. Bugün zulüm çok. Elbette Allah tezde esep kitep kıluvçu. Alarga eskertken korkutkun jakında kelipçü künden al günü jüröktör alkınma kelip tığılıp kalat. Zalimler üçün jakın dost jana şafaatı kabul botugan şafaatçı koldoçu da çok. Allah kıyanat kılgan közleri de bilet, jüröktörü kıyalları da bilet. Allah hak menen hüküm kılat. Alemi Allah'dan başkalar hiçbir neşene hüküm kılışa albayt. Elbette Allah uğuçu jana körüçü. Allah emne cerbetinde sayır kılışpayı, sayır kılışıp Allah'dan murdağılardan akıbetini körübeybi. Allah bularga karaganda küçtüğüröp ele, jerde alardan izleri de köyle. Allah alardı günöylörü sebepti karmadı. Allah'dan hiç kim alardı kutkara albayt. Anın sebebi elbette alarga paygambarlar açık dalilder menen kelgende anı inkar kılıştı. Aga başı işken jok. Allah alardı karmap aldı. Elbette al küçtүү jana kattуу azap berүүчү. Biz ötkөнгü sabakta Gafir Suresi'ni başlaganбыз. Gafir Suresi'nin başında ayetleri okup, al jerde Allah Subhanahu wa Taala kıyamat ahvallarını bayandap, özgöçö kıyamatda jakşı insanlarga ferişteler dua kılat degende. Oşol ayetleri okup bütkön elek. Bugünkü ayetlerde Allah Subhanahu wa Taala kafirlerin ahvalını bayandap atat. Kıyamat günü bolgondo kafirlerin ahvalı kanday bolot, kanday ahvalda bolot, kanday ökünüşleri bolot, kıyınçılıklar bolot. Mına şunu Allah Subhanahu wa Taala keyingi ayetlerde bayandap atat. Bu Gafir suresi dağın Makki surelere kiret. Oşun üçün köylüce kıyamat kövröp bayandaydı. Birinci ayette, bugünkü sabahın birinci ayetinde Allah Teala ayet: "İnnellezîne keferû yunâdavne lemaqtullâhi ekberu min maqtikum enfusakum iz tud'avne ilel iman fetekfurûn." Degen ayet. İnnellezîne keferû, elbette kafirler yunâdavne, alarga çakırılat, alarga ün katıp ferihler çakırat. Lemaqtullâhi ekberu min maqtikum enfusakum. Özüňörge karaganda Allah'ın silerge bolgan açuusu kattuurak. Sebebi silerdi imanга çakırsa, siler Allah'a iman keltirgen joksuňar deyt. Demek bu ayattan bilinip atat, kıyamat günü kelgende kafirler öte çoň ökünüşde bolat. Öte çoň ökünüşde bolat. Ökünüşdün sebebi oşol dünýede toora mes yaşadım, şirk kıldım, Allah'ın tanıbay yaşadım, haram menen yaşadım, jaman işlerin barını kıldım. Emi bu dünya bar eken, ahiret bar eken dep oşoga ökünöt. Katı ökünöt hadislerde kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kebir hadislerinde bayandayt. Katı öküngöndөн adamlar özlerinin kollarını tiştep, çaynap jep salat deyt. Şunday katı ökünöt. Adam balası bayağı bir de keydesizme kalganda, kılalbay kalganda öküngöndö ne bolot? Tişteyt kollarını, barmağını, kolunu tişteyt. Kuddu şunday ahvalda Allah Teala Peygamber hadisinde aytkan. Şunday katı ahval bolot. Al uçurda ne bolot eken? Kafirler iman keltirbegen üçün, jakşı amal kılbagan üçün, musulman bolbogan üçün, peygambara karşı çykkan üçün, oşol kılgan işleri üçün öküngöndön ne bolot? Koldoruny tiştep üzüp salat. Mına şunu maqt dep aytylat. La maqtullahi ekber min maqtikum. Maqt degen ne düşmandyk. Düşmandyk, kaygı kapa degen manasy var. Maqtın da bir manası bezar, bezer. Bezer deyt adam, men senen bezerimin deyt. Men jadattım degen söz. Çünkü eğer bezer degen manasını alatgan bolsak, anda Allah Taala seder bugün günde özüňörden bezer bolup otasyňar, özüňör narazsyňar. Allah Taala selerge karaganda dagın selerden de bezer. Selerge karaganda dagın kattuurak selerden narazı. Allah selerge karaganda da kattuurak narazı degen ayatty bayandap atat. Anın sebebi Allah Subhanahu wa Taala selerge toora bagyt, toora jol körsöttü, iman keltirgen joksuňar. Emi özüňörden körgüle, koluňary tişteysiňerbi, başka jeriňi tişteysinbi, özüňdi urgulap, yulkulap aymaýsynby, ne kılsaň kıl, biroq emi kaytuu jok. Emi bolgonu boldu degen halatty, ahvaldy Allah Subhanahu wa Taala ana uşul ayatda bayandap atat. İnnellezîne keferû, elbette kafirler yunâdavne, alarga ün katat, ferişteler çakırat,
Ferişteler ün katat. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Allah'ın bezerligi, Allah'ın karı, Allah'ın azabı, Allah'ın açuusu silerge karaganda kattuurak deydi. Bugün siler özüңөр kattуу açууланып атасыңар, каттуу безер болуп атасыңар, кыйналып атасыңар, бирок Аллах субхана ва тааланын азабы, Аллахнын кары мындан да жаман силерге. Эми силер муну менен кутулбайсыңар, өзүңөрдү азаптасыңар, силерди жараткан Аллах дагы мындан дагы жаман силерге азап бериши мүмкүн. Аллах тааланын ачуусу таркаган жок. Аллах таала ушундай каттуу ачууда дегенди баяндап атат. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Аллахнын ачуусу силерге караганда өзүңөр ач баягы жийиркенип өзүңөр жаман көргөнгө караганда Аллахнын жаман көрүүсү ачуусу каттуураак. Анын себеби истудауна илал иман фатакфурун. Силерге иманга силер чакырса, иман келтир, ахиретке ишен, өлгөндөн кийин жашоо бар деп силерге чакырса, фатакфурун, инкар кылдыңар. Ишенбедиңер, инкар кылдыңар, кабыл кылбадыңар. Эми азапты өзүңөрдөн тапкыла, өзүңөрдөн көргүлө. Эми силер бул азаптан кутулбайсыңар деген аят. Демек, кыямат күнү болгондо адам баласы бардыгы өзгөчө кафырлар, мунафиктер, мушриктер өтө чоң өкүнүчтө болушат. Ал өкүнүч эч бир пайда бербейт. Алла баарын сактасын. Эми акыбал кандай болот? Алар этирап кылышат. Qalу Rabbana amattana snatayn wa ahyaytana snatayn fa'tarafna bi zunubina fahal ila khurujin min sabil. Алар айтышат, Раббибиз, биз эки жолу өлтүрдүң, эки жолу тирилттиң, биз бардык күнөөлөрүбүздү мойнубузга алдык. Вахал иля хуружин мин сабил. Бул жерден чыкканга бир жол барбы? Кутулганга бир жол барбы деп этираф кылып Аллах субхана ва таалага кайрылышат. Аллах таала айтат, Qalу Rabbana amattana snatayn. Алла, биз эки жолу өлтүрдүң дейт. Эки жолу өлтүрдүң дегени башында биз жок элек, нутфа, жаны жок нерсе, Алла таала эмне кылды? Инсан кылды пайда кылды. Ал биринчи жашоо, ал өлүм. Андан кийин жашоо, кайра өлөсүң. Демек не болду? Эки жолу өлүм болду. Ошону айтып атат. Сен эки жолу бизди өлүм абалда жараттың. Вахяйтана снатайн. Эки жолу тирилттиң дейт. Мына азыркы тирик биз биринчи жашообуз. Эртең кабырга барып коюлгандан кийин кайра тирилебиз. Экинчи тирилүү. Ошону этираф кылышып атат. Алла, биз эки жолу өлүк абалда жараттың. Эки жолу бизге жашоо берип тирүү жан кылдың. Фa'тарафна бизунубина. Эми биз баарыбыз этираф кылдык. Баарыбыз мойнубузга алдык. Күнөөлөрүбүздү, ширкти, бидатты, жаман иштердин бүт бардыгыны мойнубузга алдык. Фa'тарафна бизунубина фахал иля хуружин мин сабил. Бул жерден кутулганга жол барбы? Кабырдан чыгып, Алланын астына барганга, дүйнөгө кайтып келгенге жол барбы деп Аллах субхана ва таалага булар жалынып жалбарышат. Демек Аллах субхана ва таала айтып атат, бул дүйнө бардыгы Алланын колунда, жаратуучу зат Аллах, өлүмдү да Аллах берет, жашооду да Аллах берет. Ар бир адамдын башына эки жолу өлүм келет. Ар бир адамдын башына эки жолу не келет? Хаят келет, жашоо келет. Ал жашоо, мына азыр жашообуз, эртең кабырдан тургандан кийин дагы жашоо болот. Мына ушул окуя болгон окуя махшар майданында болот. Махшар майданына барып, тирилгенден кийин, ошол жерде бүт баарын көргөндөн кийин, китептериң жазылып турат астында, фериштелер турат, кираман катибин турат, бүт бардыгы далил менен турганда, адам эч жака бара албай калат. Колу байланган, буту байланган, тили байланган, эчтеке кыла албай турган учур болот. Ошол жерге келгенде эми булар этираф кылат, мойнун алат, башка чара жок. Мойнун алат. Бирок эми ал жерде мойнун алганы, эми ишенгени эч бир пайда бербейт. Иман бил гайб ошол пайда берет. Көрбөстөн туруп, ахиретти көрбөстөн туруп, махшарды көрбөстөн туруп, өлүмдү көрбөстөн туруп, өлгөндөн кийинки жашоого ишенген адам ушул иман. Ошон үчүн ахиретте бүт баары иман келтирем дейт. Баары иман келтирет, көрөт, билет, бирок ал иман эч бир пайда бербейт. Иман бил гайб деген ушул көрбөстөн туруп иман келтиребиз. Ахиретти көргөн жокпуз, өлгөндөн кийинки жашооду көргөн жокпуз, махшарды көргөн жокпуз, бирок Аллах таала айтты Куранда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндады, биз иман келтиребиз. Ал эми көргөндөн кийин, көзүн жумулгандан кийин көргөндөн кийин сен эчтекени эсип калсаң дагы эчтеке чечилбейт. Мына ушуну Аллах айтып атат. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Эми чыкканга жол барбы? Чыгып барып биз жакшы адам болобуз, иман келтиребиз, жакшы амал кылабыз деп этирап кылышат. Бирок айткан сөздөр жалган. Алла Таала кайтарбайт. Бирок Алла Таала айтат, эгер кайтса дагы кайра эле баягы иштерин кылат дейт. Валау рудду лааду лима нуху анху. Валау рудду лааду лима нуху анху. Эгер аларды Аллахым кайтарып койсо, бил фарз. Кайра эле алар ошол мурдагы эле иштери менен алек болот. Иман келтирбей жана эле ошол нафсы менен, шахваты менен жашай берет деген аятта Алла Таала айткан. Демек, адам баласы тартип менен келет, мына дүйнөгө келет, кабырга барат, кабырдан турат, ушу тартип менен келет. Ал кайра кайтпайт аркасына. Кайтуу жок. Бул дүйнөгө кайра мүмкүнчүлүк берейин, кел, жашап көр, анан кайра кайт деген нерсе жок. Бир жолу келесиң, ошо менен кетесиң. Эч ким кайра бул жакка кайтып келбейт. Мына ошону Аллахым айтып атат. فهل إلى سبيل من خروج فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. Анын себебин Аллахым айтып атат. Анын себеби, бул азапка түшкөнүңөр себеби Аллахты чакырса, эми жалгыз Аллага келгиле десе, кафаруттум, инкар кылат элеңер. Ишенбейт деңер, баш ийбейт элеңер, баш бербейт элеңер. Ва юшрак бихи ту'мину. Эң кызыгы ушул. Эгер Алла менен кошо өзүңөрдүн бутуңарды кошуп айтылса, анда ширк кыласыңар. Ага иман келтиресиңер. Ширк кылдырып, бул ширк абалында иман келтиресиңер. Эми фал хукму лиллах ал-алийил кабир. Эми hüküm kimge taandык экен? Al-Aliyyil Kebir. Eң күчтүү, eң улуу болгон Аллах Таалага таандык. Fal hukmu lillahil aliyyil kebir. Некен Алланын колундабыз эми. Эми өкүм Алла гана кылат. Алладан башка эч ким өкүм кыла албайт. Ошон үчүн биз эч жака кыла албайбыз. Фериштелер жооп берет. Эми кийинки аятта Аллах Субханаху ва Таала өзүнү тааныштырып атат. Алла Таала жөнөкөй зат эмес, şerike muhtaç emez. Allah Taala'nı ar kim tanısa bolot, ar bir nese, ar bir jaralgan nesenin büt bardığı Allah'ın kulu ekeni, Allah'ın bardı ekeni anlatılat. Ana ошону Allah aytып atat. Huvellezî yurikum âyâtihi ve yunezzilu lekum mine's-semâ'i rizqa ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb. Allah uşunday zat yurikum âyâtihi. Al özünün ayatlarını, özünün kudretlerini, özünün mucizelerini көрсөтөт kimge? Sizlerge. Ve yunezzilu lekum mine's-semâ'i rizqa. Jana asmandan jamgır arkылуу sizlerge rızkыңарды түшүрөt. Ve ma yetezekkeru illa men yunib. Bir gana Allah'a kaytkandar, tövbe kılgandar gana bunu esiteyt degen ayat. Demek Allah Subhanahu wa Taala'nı tanış üçün akıl yeterli. İnsanga Allah Taala akıl bergen, uşul akıl menen biz barın tanıyız. Allah'ın bar ekeni, jok ekeni akıl menen tanısak bolat. Ошон үчүн шариятта mukallaf degende birinchi akıllı deb aytilat. Al-aqil deyiladi. Akılı jokпу, şariatan majnun deydi. Cesabi deydi. Aga bana mukallaf kılbaydı. Ошон үчүn akıl çoğ nimet. Dünyadagi eng çoğ nimet akıl. Kim akıllı dese Allah'ın tanıgan adam akıllı. Kim akıllımın dese, dünyanın bardığını bilse, Allah'ını tanımasa, al akılsız. Akılsız. Al özünü akıllımın deydi. Ben yetişkenmin deydi. Biroq al akılsız. Akıl birinci Allah'ını tanıtırsan. Allah'ın kim ekenini tanıtkan akıl, buna uşul çınık akıl. Buna uşul Allah'ın aytып atat. Huvellezî yurikum âyâtihi. Allah sizlerge ayatlarını көрсөтөt. Oşol ayatlardı görüp biz iman keltiremiz. Asmandı, жерди, тоğdu, taştı, жашооду карап, бирөө өлүп атат, бирөө тирилип атат, бирөө төрөлүп атат. Тартипинен кетип бардыгы. Демек, буну жараткан бир зат бар. Буну башкарган бир зат бар. Ошол заттын nesi menen, iradası menen, kaloosu menen uşul işleri bolup atat dep adam öz ele iman keltiriş gerek. Başka çara jok. Ошентип иман келтириш керек. Адам акылы менен гана Аллахны таат. Мына ошону айтып атат. Аллах ушундай зат силерге өз аяттарын көрсөтөт. Ва юназзилу лакум минас-сама'i ризqa. Аяттардын бирөөсүнү рызкын айтып атат. Аллахнын кудурети көп, аяттары көп, белгилери өзгөчө бир рызкысы, белгиси экен рызк. Бул рызкы дагы асмандан Аллах түшүрөт. Yani Allah Subhanahu wa Taala asmandan жамгыр жаадырат. Ошол жамгыр келип не кылат? Жерге жайт. Жерден анан өсүп чыгат. Будай, арпа, жүгөрү, чөп, бүт бар өсүп чыгат. Анан аны адам жейт, калганын малың жейт. Анан не жашайсың. Ошол рызкыны ким берет? Allah Subhanahu wa Taala берет. Бир эле асмандан суу түшөт, бирок ар түрлүү мөбө жемиштер чыгат. Бир эле суу.
Bir yerde kartoşka, bir yerde saviz, bir yerde tarvız, bir yerde qoğun, bir yerde dagı başka nerse, bir yerde alma, örük, gilas, şaptalı, malina, kıskası büt bardığını Allah subhanahu wa ta'ala özü jaratan. Bir su içet, bir toprak, biroq ösüp çıkan nerse her türlü. Bu bir gana Allah subhanahu wa ta'ala kudreti. Oşoň üçin bugün mına dünýede eň kıyý mesele su. Taza su yok. Taza su kança yıldan keyin jogolat, azayat diýildiň bary şu hareket kılınat. Allah'ın kolunda. Jağın bolsa, kar jağbasa, muzlar erip kesse bitdi. Yaşadyk hep barat. Oşoň üçin rızkyny berүүçü zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oşol kudretlerden birösü, Allah'ın ayatlarından birösü meken rızkı. Demek Allah Ta'ala rızkı beret bizge. Oşol jağın kelip jayt, jerge kelip buday ösüp çıgat. Oşol budaydan anan biz ne kılabız? Gün görübüz. Nan kılıp jeybiz ana. Anan kalgan samanını malımızga berебiz, çöptü malımızga berebiz. Daragını tandırga jagabız. Köbürök çoňurak darak bolsa any üýe alyp kelip jagabız. Toraby peşkenge jagasyn, otunuňa jagasyn. Büt bardyk adamyň rızkysy, uşulardyň büt bardygyny Allah Taala asmandagy jamgıra goýýar. Muna üçin Allah Taala beýandap atat: "Ve yunezzilu lekum minas semâ'i rizqa." Allah sizlerge asmandan rızkyny düşürýär. Asmandan rızkyny yerge düşürýär. "Ve ma yetezekkeru illa men yunib." Bunu bir gana Allah'a kaytkan adam. Munib, anaba yunib degen Allah'a kaytu degen söz. Toba kılıp Allah'ın tanıgan adam gana anın bilet deydi. Bu Allah'ın nimetı, şunu Allah jarattı dep etiraf kılgan kim eken? Musulmanlar. Kafirlarga bari birde. Allah bu özün özü boldu deydi. Tabiat jarattı bunu deydi. Özün özü çıkıp öyle şuntup ne oldu? Bolup atat, ösüp atat, jogolup atat, şuntup yaşay berебиз dep atat. Allah tabiatты Hudaý kılıp algan. Toraby, demek musulman ne deydi? Ar bir bolup atkan işti, bunu artında Allah durat. Allah jarattı dep aytat. Muna şunu Kur'anda aytıp atat. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Görüňärmi? Bu nerselerdi bir gana Allah'a kaytkan adamlar gana bilet deydi. Allah'a iman keltirip, toba kılıp, Allah kimden akılına çıkan bolsa, oşol gana bulardı rızkını, bulardı barını Allah bizge jarattı işenet. Andan keyin ayatda Allah subhanahu wa ta'ala özünün kudretini tanıştırgandan keyin emi çınığı ma'bud menmin dep atat. Çınığı ma'budu hakiki menmin. La ilahe illallah degen söz. Oşoň üçin emi jalgyz maga gana ihlas menen maga gana sığıngıla degen ayatty keyin ayatda Allah beýandap atat. Fad'ullaha muhlisina lehu'd-din walaw karihal kafirun. Fad'ullah Allah'a gana dua kıla. Yani Allah'a gana sığıngıla. Muhlisina lehu'd-din. Dindi halis kılıp Allah'a gana ihlas menen ibadat kılgıla. Walaw karihal kafirun. Kafirler jaman köse dagın. Kafirler jaktırбаса dagın, seleri şıldyňdasa dagın, selerge tosgolduk kılsa dagın, seler ne kılgıla? İhlas menen diniňe beken bolup Allah'a sığıngıla degen ayat. Demek Allah'tın muhlis bendeleri kıyamatga şeýin bolat. Ar daýymalar ihlas menen Allah'a sığınan adamlar bolat. Alarga kafirlardyň nesi kıyınçılıktары, kafirlardyň etirazları, kafirlardyň karşılıktары hiçbir mişeyt berbeýt, ziyan berelbeýt. Alar ihlas menen toluk Allah'a sığınıp gelişet. Kıyamatga şeýin Allah'ın muhlis bendeleri bolat. Muna üçin Allah Taala Kur'anda aýdyp atat: "Fad'ullaha muhlisina lehu'd-din." Demek din dedi. Din dedi. Demek din degende büt bardyk bitet. Amal, akaid büt bardyk bitet. Ar bir nerse tolduk Allah Taalaga ihlas menen boluş gerek. Akidatyna toora bolsun, ahli sünnet we cemaat akidasy, kılgan amaldaryňdagy bardygy toora lillah üçin, Allah üçin boluş gerek. Namazyň, orozyň, zekatyň, hajyň, muamala, muaşara, ahlak bardygy kimge boluş gereken? Allah Taalaga halis ihlas menen kılıngan boluş gerek. Oşonda gana amal kabul bolat. İnna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Oşol büt bardygy, yaşawyň bardygyny Allah'a arnaş gerek. Allah Taala aýdyp atat: "Men Hudaýmyn, men jalgyzmyn, men selerge bagamyn, rızkyny men beremin" degenden keyin emi rızkyny men bersem, emi maga sığıngıla dep atat. Düşünýärmi? Rızkydan keyin ibadatlar keyin başat uşul. Demek rızky bergen zat uşul Hudaý. Emer ki akıl menen karap görsünde rızkyny kim beret? Bardyk aýtdy Allah beret. Demek rızky bergen zat uşul Allah. Oşol Allah'a sığınış gerek. Ar-Razik huvallah. Allah razıkmy? Emi ibadat dagyn oşoga taandyk.
Al buttlar, al kudayçalar, al jasap algan taşları, alar kuday emes. Alar rızkı bere albayt. Alar fayda ziyan bere albayt. Oşon üçin alar eştekege jarabayt. Kur'an keyin ayatlarda aytadi. Oşon üçin rızkı bergen zat mına uşul Allah emi uşul Allah'a seni bagıp, toygozup, kursagın toygozup yaşoo bergen zatqa sen ibadat kıl. Ibadat kılganda dagın şirk kılba, riya kılba, başka kılba, ihlas menen halys ibadatты Allah'a kıl degen ayat. Fad'ullaha muhlisina lahu'd-din. Dinde halys kılıp Allah'a gana tawıngıla, Allah'a gana sıyıngıla. Walau karihal kafir. Kafirler jaman görse dagın. Allah jaman görüp karşı çıksa dagın aga mani berбестен ihlas menen Allah'a sıyına bergile dedi. Demek bu dünya yaşoo balдар neken sınoo yaşoosу. Bunda har türlü ahval bolot, har kıldık kıyınçılıklar bolot. Bardığını biz ihlas menen gana jеңебиz. İhlas menen jеңебиz. Ihlaslı adam al hiç kaçan utkurbayt, utat. Kıyınçılık bolot maktulu, biroq ahırı ne bolot? Jırgal bolot. Ahırı jırgal, igiliktин bardığı ihlasın артында турат. Oşon üçin Allah Taala ne dep atat? Muhlisina lahu'd-din walau karihal kafirun dep atat. Ondan keyin Allah Subhanahu wa Taala özünün tanıştırıp atat, özünün sıfatlarını aytıp atat. 3-4 sıfatını Allah Taala bayandap atat. Birinchisi rafi'ud darajat. Al qanday zat? Rafi'ud darajat. Darajatları көтөрүүчү zat. Rafi fa'il babında bu rafi'ud darajat, rafi' bette sıfat manasında, darajat sıfat manasında. Yani Allah'ın sıfatları öte büyük degen söz. Allah'ın sıfatları neken? Öte büyük degen söz. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sıfatı 99 ismi, sıfatı büt bardığı kamil sıfatlar. Kamil sıfatlar, toluk sıfatlar anda hiçbir kemçildiği yok. Rafi'ud darajat, darajattan murat neken? Sıfat. Özünün Allah Teala kadir bartu, öte kadir büyük sıfatları büyük zat degen söz. Fa'il, rafi manası sıfat manasında anlatkan bolsak. İkincisi rafi manasında. Rafi'ud darajat. Anda rafi'ud darajat deyten bolsak Allah Teala'nın darajalarını көтөрүүчү degen söz. Adamdardын darajasını көтөрүүчү dagın Allah Teala. Bul dünyada darajаны көтөрөт, ahirette darajаны көтөрөt. Büt bardığı kimnin iradası menen? Allah'ın kaloosu menen. Rafi'ud darajat. Rafi manasında. Rafi'ud darajat. Allah kanday eken musulmanların darajasını götürüyor. Oşun için başar, insanların içindeki afdalul başarlar var. Onlar feriştelerden yukarı olur. Peygamberler, Allah'ın süyüktü bendeleri, onlar peygamberlerin darajası ferişteden yukarı durur. Ferişte ma'sum. La ya'sun Allah ma amaruhum ve yef'aluna ma yu'marun. Biroq peygamber ondan yukarı durur. Feriştelerin de darajası var. En çoğ bayağı çoğ 4 ferişte var. Cebrail, Mikail, İsrafil, Melekul Maut, keyin Hamalatul Arş, ötken sabahta okuduk, arşta götürgen ferişteler, bular darajalı ferişteler. Biroq sahabalar, peygamberden keyin sahabalar üçün tartibine ketет, bize dagın. Adamdın tartibi, adamdın ulusu, feriştelerin ulusundan ulu bolat. Ferişteden peygamberler darajası ulu bolat. Oşol darajany götörүүчү zat kim eken? Allah Taala. Lahum darajat inda rabbihim. Kur'an'da Allah aytat. وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ Kur'an'da Allah aytat. Kimni kalasa darajası götürürüz. Oşun için rafi' bu fa'il manasında, ismi fa'il manasında. Rafi'ud darajat. Ne kılatken Allah Taala adamlardan darajasını büyük kıluvçu zat. Rafi'ud darajat manasında. Zul arş. Arş'ın neyisi? Ey halikuha ve malikuha. Arş'ın neyisi degeni? Al arş'ın haliki Allah yaratkan arş'tı. Allah oşol arş'ın neyisi? Yani Allah Teala arş'ta eylep aldı degeni, oturup aldı, jatıp aldı degen mana emas aliyaz billah. Arş da Allah'ın mahluku. Çünkü arş da Allah'ın mahluku. Biroq en çoğ arş, dünyadagi en çoğ arş, mahluk en çoğ arş bolgonu üçün Allah Teala zul arş dep bayandap atadi. Oşol en çoğ mahluktun da iyisi Allah Subhanahu wa Taala. Al uşunçalık çoğ çuğandar, uşul 7 kavat asman, 7 kavat жердин бүт barını kamtıp turat. Uşunçalık çoğ 7 kavat asman menen arştın aralığı 50.000 sene. Ta'rucul malaikatu ve ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50.000 sene. 7 kavat asmandan keyin arştın aralığı 50.000 yıllık yol. Uşunçalık alış, uşunçalık çoğ mahluk, biroq Allah'ın mahluku. Zul arş,
ушундай чоң арштын да ээси, анын халикы, анын малики Аллах деген сөз. Түшүнүңөр, мына ушуну айтып атат. Экинчи сыпаты эмне экен? Зул арш. Ал арштын да ээси, аршты жараткан зат, арштын ээси. Юлқир руха мин амрихи ман яша. Үчүнчүсүн айтып атат, Аллах таалам рухту кимге кааласа бенделерден, кимге кааласа ошого берет дейт. Юлқир руха мин амрихи ала ман яша мин ибадихи. Бенделерден кимге кааласа ошого рух берет. Рухтан мурат вахий. Яни вахийни пайгамбарлыкты кимге тандаса өзү берет. Ошон үчүн пайгамбарлык туугандар бул кесип кылынадыган нерсе эмес. Бул вахби нерсе. Алла белек кылып берет. Эч ким өзүнүн амалы менен, өзүнүн иштихады менен, эмгеги менен пайгамбар боло албайт. Болуш мүмкүн эмес. Пайгамбарлыкты Аллахым өзү тандайт. Истафахум. Алла өзү тандабаган аны. Өз бенделери ичинен өзү тандап алган заттар гана болуп пайгамбар болот. Эч ким амалы менен, эмгеги менен эч качан пайгамбар боло албайт. Мына ушуну Аллахым айтып атат. Юлқир руха мин амрихи ала ман яша мин ибади. Бенделерден кимге кааласа ошого рухту берет, вахийни берет. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала вахийни рух деп атат. Вахийни рух деп атат. Себеби акыйкат рух дагы ушул вахий. Вахий акыйкатта рух. Ошон үчүн хадисте келет. والذي يذكر ربه والذي يذكر ربه والذي يذكر كمثل الحي والميت. Allah'ın estеген me ölü tirik okşoş деген hadiste окугансыңар, а? Демек не болду? Allah'ını tanıgan adam, Allah'ını estеген адам бул тирүү адам. Эстебеген адам бул өлүү адам. Ошон үчүн бул вахий рух. Демек Алла Таала бизге берген нерсе бул эмне экен? Вахий рух. Рух дегенден билинди. Дагы бир маселе. Уламалар айтат, адамдын азыгы өзгөчө баягы рухтун азыгы бул вахий дейт. Bizde iki nerse var. Bir denemiz, turgan kelbetimiz. İkinci ruh. Denenin azığı şu tamagaş. Günün tamagaş yeyimiz. Ertemenenki tamak, keçki tamak, düşkü tamak dep yey berебиз. Anı jebesin, alsıraysın, ahırı var öylesin. Turabı, bu denenin azığı. Oşonda ruh var. Ruh menen biz buna dem alıp atabız, jaşap atabız, çıkıp ketken öylebiz. Oşu ruhtun azığı neken? Vahiy. Ruhtun azığı neken? Vahiy. Yani vahiyni aytkan neseleri, ibadetler, uşular bardығы ruhtun azığı. Namazın, orozun, zeketin, zikirin, Kur'an'ın, davatın, duan, salavatın, istiğfarın, toban, büyük bardығы bu ruhtun azığı. Uşular menen ruh azıklanat. Mına uşunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytып atar. Yulqir ruha min amrihi ala men yasha'u min ibadihi. Gördüңөрбү? Allah'ım ne kılat deyt? Allah Teala ruhtu, vahiyni beret, öz buyruğu menen kaysı bendesinde kalasa. Kaysı bendesinde kalasa öz ihtiyarı menen beret deyip atar. Demek bu vahiy Allah'ın özünün ihtiyarıdagı nerse. İkincisi bizdin ruhtun azığı neken? Din bu. Uşul vahiy. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Yürektörün azığı ne bul? Zikir. Onun için adam kaçan kıynalat? Adamın ruhu açık olsa kıynalat. Azır dünyada bardı kıynalganımızın büt bardığının birle sebebi var. Ruh açığa. Ruh açığa. Özü kursağı toyuk, tolgon, kursağı tok, kiyimi bütün, üyü var, cumuşu var, büt bardığı var. Buro kıjalat. Kıjalat, eşteki batpay, sığılat, kıynala veret. Anın birle illati, anın ruhu açığa. Ruhu açığa. Adam ruhuga da tamak berse, azığını berip dursa, vagında berip dursa, Allah subhanahu wa ta'ala adamıga hayatan tayyiba nasip kılar. Men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Qala lima haşartani a'ma. Qala lima haşartani a'ma. İlâ ahiril ayat. Demek kim Allah'ın zikriden kaçsa ne kılawız? Ağa biz zayyık, tar yaşa berебиз deydi. Zikir kılbaysın, estebeysin Kudayını, ağa büt bardığı bolup durup sen kıjalasın. Kıjalasın. Yürekte tınçlığı yok, beypilçilik yok, rahat yok. Sebebi zanke, maişeten zanke oşur. Yürekte kıjalaçılık. Düşünüңөрбү? Oşun için dünyada adam bolup yaşayın, külüp, rahat menen, jırgap yaşayın desek, anın birle jolu kursağımız ele toygozboson, kursağımız menen koşo ne? Ruhtu dagı azıgın beriş gerek. Ruhtun azığını verirse inşallah Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat? Bul dünyada da sana жақсы yaşoo beret. Hayatan tayyiba nasip kılat.
Берекелі жашоо берет. Дүйнөдө жыргап жашайсың. Аз гана нерсе болсо дагы ошого канаат кылып жыргап жашайсың. Сенде бар жыргалчылык байларда, миллионерлерде, башкаларда болбойт. Болбойт. Сен кичинекей нерсеге ыраазысың, жашооң жыргал, ичиңде ушунча рахат бар, ал рахатты эч ким тартып ала албайт. Аны эч ким сатып да ала албайт. Эч каяктан таппайт. Ал нерсе бир гана динде сен дин менен жашадың, сен Аллахты эстедиң. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала сага ушундай хаятан таййиба насип кылат. Мына ушуну Кур'ан Керимде Аллах айтып атат. Зул арш юлқир руха мин амрихи ала ман яша мин баъдихи. Ал арштын ээси, ал бенделерге кимге кааласа өзүнүн рухуну, өзүнүн вахийсин түшүрөт. Лиюнзира яумат талак. Не үчүн түшүрөт буну? Вахийни лиюнзира яумат талак. Жолугуу күнүндө, жолугушуу күнүнү эскертүү үчүн. Эми этең өлгөндөн кийин тирилесиңер, кыямат күнү махшарга келгенде Аллахтын астына келесиңер деген эскертүү үчүн Аллах таала вахий түшүрөт. Канча пайгамбар келген болсо, бүт бардыгы өлгөндөн кийин тирилесин, махшар майданы болот, Аллахтын астына барабыз, бардыгыбыз жолугабыз дегенди эскертип келген. Мына ушуну Аллах таала айтып атат. Лиюнзира яумат талак. Алар не талак күнүнө, яны жолугушуу күнүнө эскертет дейт. Кыяматтын бир аты, махшардын бир аты талак. Талак. Бул баягы алка барга юлки лакия дегенден чыккан, лакия деген жолугуу деген сөз. Махшар майданына келгенде бүт бардыгы жолугат. Бүт бардыгы. Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейинги бүт бардык инсан бири-бири менен жолугат. Яумат талак деп ушуну айтылат. Жолугат. Залым да, мазлум да, абид да, кафир да, мушрик да, жакшы да, жаман, ак, кара, майып, эркек, ыргачы бүт бары кыямат күнү махшарга келип бири-бирин көрөт, жолугат. Мына ушун үчүн Аллах таала айтып атат, биз вахийни беребиз, эмне үчүн? Ал пайгамбарлар эскертет, лиюнзира яумат талак. Кыямат күнү болот, махшар майданы болот, ошондо мындай болот, азап каттуу болот деп эскертет. Түшүнүңөрбү? Махшар майданы болгондо ушундай болот, өтө каттуу азап болот, билесиңер. Алла баарын сактасын. Эсеп китепке чейин элдер каттуу күнү сыгандан терге батып калат. Кээ бир аятта белине чейин, кулагына чейин, мойнуна чейин, көкүрөгүнө чейин адамдар кыйналгандан амалына жараша, акыбалына жараша не кыйынчылыкта болот. Ушул күн баардыгы жолуккан адам заты жолуккан күн качан болот экен? Кыяматта, махшарда болот. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну айтып атат Алла таалам, аларга вахий жиберет. Ал вахий жиберген пайгамбарлар яумат талак, жолугуучу күндүн кабарын берет. Корккула, ушундай күн бар, Алланын астына келесиңер деп эскертет. Эми ал махшар кандай болот? Кандай жер болот? Кийинки аятта Аллах баяндап атат. Яумахум баризун ла яхфа алаллахи минхум шей лиманил мулкул яум лиллахил вахидил каххар. Мына ушул аятта Аллах субханаху ва таала нени баяндап атат? Махшарды баяндап атат. Яумахум баризун. Кыямат күнү болгондо, махшар майданы болгондо бардыгы чыгат дейт. Бардыгы баризун деген чыгат. Кабырлардан туруп эле не болот? Чыгып кеп калышат. Илал аждасихум янсилун. Не болот? Кабырлардан чыгып чуркаган абалда махшар майданына келишет. Ла яхфа алаллахи минхум шей. Алла тааладан эчтеке жашырынып калбайт. Эч бир нерсе жашырынып калбайт. Ошол күнү Аллах айтат: "Лиманил мулкул яум." Чыныгы падыша ким деп? Лиллахил вахидил каххар. Жалгыз Аллах деген үн ошол убакта чыгат. Яумахум баризун. Демек адам баласы өлгөндөн кийин, кабырга коюлгандан кийин, дүйнөнүн баары бүткөндөн кийин Аллах субханаху ва таала кайрадан элдерди тирилтет. Нафхату сания болот. Биринчи нафхада, нафхатул улада сурнай чалынганда элдин баары өлөт. Экинчи жолу чалынганда кайра элдин баары турат. Мына ушул нафхату сания дейт. Ушул нафхату сания болгондо элдин баардыгы кабырлардан чыгат. Кабырлардан туруп көрүнүп калат. Мына ушул акыбалда Аллах баяндап атат: "Яумахум баризун" деп. Алар баардыгы не чыгат? Кабырлардан чыгып, махшар майданына топтонот. Ла яхфа алаллахи минхум шей. Бир нерсе Аллахны тосуп кала албайт. Эми Аллахтан эч ким тосулуп бекилип кала албайт деген сөз. Ал тегиз жер болот. Теп-тегиз жер болот. Ал ушул эле биз жерибизди Алла таалам жаңыдан төшө берет. Ал күнөө кылынбаган таза жер болот. Таптаза жер төшө берет. Анда бир дагы тоо деген нерсе, дөң деген нерсе, дарак деген нерсе, таш деген нерсе болбойт. Жашына турган эчтеке жок.
Toğga yaşırınıp kaldım, taşka yaşırınıp kaldım, darақтın астында yaşırınıp kaldım деген нерсе болбойт. Теп-тегиз жер болот. Ошол жердин бетине Аллах субханаху ва таала адам затыны, хайвандарды бүт бардыгын эмне кылат? Алып келип коет. Yawmahum barizun, жердеги бүт бар көмүлгөндөр бардыгы кайра чыгат. Түшүнүңөрбү? Жердин бардыгы жердин бетине чыгат. Yawmahum barizun la yakhfa alallohi minhum shay. Бир дагы нерсе Алланы тосуп кала албайт. Бир дагы тосуп турган нерсе жок. Бүт бары турат. Бул дүйнөдө качып кетиши мүмкүн, жашынып алышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Кээде издеп таппай калат, изилдеди дейт таппайт, бир жерге жашынып жатып алса таппай каласың. Бирок ал жерде андай эмес. Бүт бардыгы Алланын астына келет, эч ким жашына албайт. Yawmahum barizuna la yakhfa alallohi minhum shay. Эч бир нерсе Алланын астын тоса албайт деп атат. Демек, туугандар, бүгүн күн жашоо эң жакшы жашоо жашап атабыз. Аллага шүгүр кылыш керек, иман менен жашаш керек. Эртең кыяматта махшарда турабыз. Турганда дагы адам жылаңач турат. Жылаңач. Айша эне сураган, я Расулалла, эркек аял жылаңач турат деген. Ахвал өтө оор болот деген. Ага эч ким маани бербейт деген. Жаныңдагы эркекпи, аялбы, эмне эч ким маани бербейт деген. Ахвал өтө оор болгондо адам кандай ахвал экенин унутуп калат. Өтө оор ахвалда адам бардыгы турат. Эч нерсени тоса албайт. Ошол күнү Аллах таала мени сурайт: "Лиманил мулкул яум." Кана эми чыныгы падыша дейт. Хадисте келет: "Айнал анал малик, айнал жаббарун, айнал мутакаббирун." Хадисте келет. Мен чыныгы падышамын. Кана баягы дүйнөдө падышамын дегендер, кана кыйынмын дегендер, кана мутакаббирлер, кана жаббарлар келсин дейт. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Лиманил мулкул яум." Бул күн падышалык кимге таандык десе, лиллахил вахидил каххар. Аллах өзү жооп берип, жалгыз каххар болгон, галип болгон, карлуу болгон Аллах гана таандык деген үн чыгат. Бул лиманил мулкул яум кээ бир риwаяттардан билинет, бул нафахаты уладан кийин болот. Нафахаты ула дегени элдин бардыгы өлөт. Өлгөндөн кийин 3-4 фериште калат. Жабраил, Исрафил, Малакул Маут, Микаил. Алла таалам сурайт: "Ким калды десе, сиз калдыңыз, биз калдык" дейт. Булардын да жанын алдым дейт. Барын жанын алат. Анан ким калды? Малакул Маут. Аны дагы Алла таалам өлтүрөт. Бүт барын өлтүрөт. Өлгөндөн кийин бир заманга чейин эч ким жок, Алладан башка бир доор болот. Ошондо лиманил мулкул яум деп Аллах кайрылат. Чыныгы падыша ким деп Алла таалам кайрылат. Алланын тарафтан үн чыгат: лиллахил вахидил каххар деп. Көпчүлүк муфассириндер бул лиманил мулкул яум деген бул сөз неден нафакаты уладан кийин болот дейт. Нафака уладан кийин айтылат. Бирок Кур'ан-ы Керимде мына жерлерге карасак, бул сөздү айтып атканда Алла таалам биринчи яумат талак деди, кийин яумахум баризун деп атат. Бул бардыгы нафака санидан кийинки ахвал. Ошон үчүн кээ бир муфассириндер айтат, бул лиманил мулкул яум дегени махшар майданында суралат дейт. Махшар майданында ушул суроо болот дейт. Аллах алам, биринчисинде болушу да мүмкүн, экинчисинде болушу да мүмкүн, кээ бирлер экөөдө тең болушу мүмкүн дейт. Кыскасы нафхат улабы, нафхат саниядабы ушул сөз Алла таалам айтат. Айнал жаббарун, айнал мутакаббирун, анал малик. Кана менин шериктерим кана деп Аллах сурайт. Эч ким жок, Аллах таалам жалгыз Алла, Алла өзү калат. Алладан башка эч бир махлук жок. Анан ушундай доор өтөт. Андан кийин Аллах субханаху ва таала нафаха санияга өкүм кылат. Экинчи жолу суртнай чалынат. Анан бардыгы кайра тирилет. Тирилип анан кийин эмне болот? Махшарга баягы жамаат болуп келишет. Мына ушуну ахвалда Аллах айтып атат: "Яумахум баризун, ла яхфа алаллахи минхум шей, лиманил мулкул яум, лиллахил вахидил каххар, лиллахил вахидил каххар." Демек, чыныгы падыша, каххар болгон падыша бир гана Аллах субханаху ва таала. Калгандар вактылуу гана падыша, алардын падышалыгы эчтекеге жетишпейт. Мына ушуну Алла таалам эмне баяндап атат. Демек, махшар майданы болду. Эми ал майдан кандай майдан десе, Аллах айтып атат: "Ал-яума туджза куллу нафсин бима касабат." Бүгүн ар ким эмне кылган болсо, ошо кылган кесибинин гана жазасын алат деп атат. Неме болду? Кесибиңдин жазасын алатыган күн махшар майданы, ахирет. Бул дүйнөдө биз намаз окуп, сооп күтпөшүбүз керек. Намаз окуп эле менин рызкым көбөйүп кетсин, ишим бүрүп кетсин дебеш керек. Намазыңдын, орозоңдун, зикириңдин пайдасын Алла ахиретте берет.
Ahirette beredi. Natija ahirette belgilenadi. Muna uşul aytып атат: "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat." Бүгүн күнү ар бир инсан не кесип кылган болсо, ошол кесиптин жазасын алат. Жакшы болсо сыйлыгын алат, жаман болсо азабын тартат. La zulmal yawm. Бүгүн зулум жок. Эч кимге зулум кылынбайт. Түшүнүңөрбү? Эч кимге зулум кылынбайт. Зулум, бирөөгө кылбаган жүктөп коюп зулум кылынбайт. Же кылгандан көбүрөөк азап берип зулум кылынбайт. Не кылган болсо, ошол кылган амалдын жазасын тартат. La zulmal yawm. Hadis Kudus'ta келет, Allah subhanahu wa ta'ala aytат: "Мен зулумду өзүмө харам кылдым. Силер дагы өз ара бири-бириңерге зулум кылбагыла" деген hadis бар. Hadis Kudusi. Inni harramtu zulma alayya. Hadis aytат: "Мен зулумду өзүмө харам кылдым. Силер дагы өз ара бири-бириңерге зулум кылбагыла" деген. Ошон үчүн Аллах Таала адилеттүү падыша, la zulmal yawm деп атат. Зулум кылынбайт. Не кылдың, ошону аласың. Жакшы болсо сыйлыгын аласың, жаман болсо азабын тартасың. La zulmal yawm. Аллах Таала зулум кылып кошуп койбойт, сен жаман көрүп, онан да күнөөлөрдү кошуп бербейт Аллах Таала. Же кылганыңдын амалыңдан соогун кемитип койбойт. La zulmal yawm. Innalloha sari'ul hisab. Албетте Аллах өтө тез эсеп китеп кылат. Шунча адам дейбиз. Адамдан тартып канча миллиард адам болот, Алла билет. Адам алейхисаламдан тартып кыяматка чейин канча адам келет, Кудай билет. Ушунун бардыгыны сариул хисаб. Кээ-бир риwayatlarda эрте менен завалга чейин гана, нисфун нахарга чейин эле Алла Таала алып коет. Эсеп китепке Алла Таала муктаж эмес. Биз муктажбыз. Биз ойлонобуз, фикир кылабыз, кантип эсептейт экенмин, жакшылыгы канча болду, жамандыгы канча болду эсептейбиз. Алла Таалага андай эмес. Бүт бардыгы не көрүнүп турат. Ишиң дагы, сыртың дагы баары көрүнүп турат. Ошон үчүн Алла Таала инналлаха сариул хисаб. Көрдүңөрбү? Ушунча махлуктун баарыны Алла Таала заматта эмне кылат? Эсеп китеп кылып коет. Фарикун фил жанна ва фарикун фис саир. Алла Таала заматтан халк кылат. Эми не болду? Эсеп китепте болот экен туугандар, зулум кылынбайт экен, ар ким кылган амалынын жазасын алат экен дегенден кийин Аллах субханаху ва таала ушул күндү кайра эскертип коркутуп атат. Ушул күндү кайра Аллах эскертип атат. Ва анзирхум яумал азифа. Аларга ушул келе жаткан, жакын келе жаткан күндөн коркуткун. Изил кулубу ладал ханажири казимин. Ал ушундай коркунучтуу күн, ал күнү жүрөктөр адамдардын алкымына келип тыгылып калат. Мализ залимина мин хамимин вала шафиин юта'. Залымдарга бир жакын дос, шафааты кабыл боло турган шафаатчы, колдоочусу да жок деген аят. Көрдүңөрбү? Ва анзирхум яумал азифа. Кыяматтын аттары көп, ошонун бирөөсү азифа. Азифа деген жакында келүүчү, тезе келүүчү деген сөз. Кариба деген сөз. Куллу атин кариб. Ал бир келүүчү нерсе жакын. Ошон үчүн кыямат о деген менен ал жакын келет. Ошол тезе келип калуучу, жакында келип калуучу кыямат күнүндөн аларды коркуткун деп атат Аллах Таала. Ва анзирхум яумал азифа. Көрдүңөрбү? Жакында келип калуучу күндөн аларды коркуткун, эскерткин. Ал кандай күн? Өтө коркунучтуу күн. Ошол күндө Аллах Таала сүрөттөп атат: "Изил кулубу ладал ханажири казимин." Ханажир ханжаранын жамы. Ханжара деген алкым. Улкум, алкым деп айтылат кыргызча. Ал күн ушундай болот, адамдардын жүрөгү коркконунан көтөрүлүп чыгып, мына алкымдарына келип тыгылып калат дейт. Адам катты коркконунан жүрөгүм түшүп калды дейт, билесиңерби? Жүрөгүм алкымына келип калды дейт. Мына ушул сүрөттө Аллах баяндап атат: "Изил кулубу ладал ханажири казимин." Алар коркконунан алардын жүрөктөрү көтөрүлүп, алкымдарына келип тыгылып калат. Коркконунан жүрөктөрү оозунан чыгып кетпесин деп адам колу менен аны паска басат дейт. Жүрөгүм чыгып кетпесин деп не кылат дейт? Кайра аны ичиге салганга аракет кылат дейт. Бул ушундай күн, жөнөкөй эмес, өтө коркунучтуу күн. Өлөйүн десең өлө албайсың. Жүрөк чыгып кетсин, чыгып кете албайт. Ушундай акыбал болот, тыгылып калган акыбал болот, же жак эмес, же бияк эмес. Мына ушул акыбалды Аллах баяндап атат: "Изил кулубу ладал ханажири казимин." Ал ушундай болот, ал күнү не жүрөктөр бардык алкымга келип, алкымга тыгылып калган күндөр болот. Коркконунан жүрөктөр ордуда эмес, не оозунан чыгып кетейин дейт. Адамдар аны басып ыркага киргизгенге аракет кылат. Бирок мализ залимина мин хамим вала шафия юта. Эми залымдарга жакын достору, шафааты колдоочулары болбойт дейт. Көрдүңөрбү? Кээде корккон абал болсо, эгер бир иш кылган болсоң, коркпасаң, сенин досуң болсо, таанышың болсо, башка менен барып ишти бүтүрсөң болот. Шафаат кылат, бирөө колдоочуларың болот, досторуң болот, туугандарың болот. Алар менен маселени бүтүрсөң болот.
Alloh aytib o'tadi, al жерде hech bir do'st yo'q. Hamim yaqin do'st aytadi. Shafi shafaat qiluvchi, yuta itaat qilingan. Ya'ni shafaati qabul bo'lgan degan so'z. Shafaati qabul bo'lgan sening hech bir adaming yo'q. Allohdan boshqa kim shafaat qiladi? İlla man azina lahur rahman. Rahmandan boshqa hech kim qila olmaydi. Alloh taolo izn bermasa. O'shaning uchun ne alarning yo'li do'stlari yo'q, qo'ldo'chisi yo'q, avvalda qoladi. Yuraklari boyag'iday avvalda ne qilgan, dem ola olmaydi, demigib qolgan, yurak ko'tarilib, nega alqimga tiqilib qolgan uchun bo'ladi. Shunday avvaldan Alloh taolo aytadi, qo'rqitadi deb o'tadi. Shunday avval bo'ladi, o'shadan bular qo'rqitqin deb o'tadi. Alloh qanday zot? Allohning ilmi qanday? Ya'lamu kha'inatal a'yun va ma tukhfis sudur. Alloh xiyonat qilgan ko'zlarni da biladi. Va ma tukhfis sudur. Yurak yashirgan, yurakning ichidagi yashirin o'ylarni, fikrlarni, xiyollarni da biladi deydi. Chunki Allohning ilmi shunday ekan, Alloh subhanahu va taolo ilmi shuncha tereң, lekin ya'lamu kha'inatal a'yun. Xainatul ayun degan xiyonat qilgan ko'z degan so'z. Misol bunday qarab turaman men, biroq ko'zim xiyonat qilishi mumkin. Janimdag'idan bilmay qolishi mumkin. Turadi, biroq Alloh taolo o'shani xiyonat qilgan ko'zni biladi. Misol bir odam namahramda shahvat bilan qaradi, xiyonat qildi. Ana hech kim bilgan yo'q. Do'st bilgan yo'q, o'zi bilgan boshqa ustozi, ota-onasi, do'sti hech kim bilgan yo'q. Al xiyonat qildi, o'zi biladi, Alloh biladi. O'shol xiyonatlikni qilgan ko'zni kim biladi ekan? Alloh biladi. Noshun Alloh aytib o'tadi, Allohning ilmi shunday tereң, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ne xiyonat qilgan ko'zlarida biladi. Va ma tukhfis sudur. Yurakda yashirib turgan, yurakdagi xiyollarni biladi. Mesjidda o'tirasan, endi bar yaxshi kun qilib o'tadi, Madina Munawvaradasan, Mekkada yurasan, ichingda ne xiyoling bor, ne o'ying bor, Alloh biladi. Allohning ilmi shunday zot. Demek, hech kim Allohning ostida yashiran olmaydi. Hech kim qochib qutula olmaydi. Kim ne qilgan bo'lsa, bardig'ini Alloh taolam ne chiqarib qo'yadi. Shunday to'g'ri keladi. O'shol kundan qo'rqiladi deb Alloh taolam eskartib o'tadi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Vallohu yaqzi bil haqq. Ima Alloh taolam ularni aytib o'tadi oyatlarida. Ushul zot Uşul bardık kişinekey nesilerde xiyonatlı qilgandı, xiyalları bilgen zat, uşul zat gana hak çındık menen hüküm çıgarat deydi. Demek sana bir çındık hüküm çıgardı mı? Demek ardında bir çındığı var. Sen bilbegen nesilleri var. Uşul zat sana uşunu çeşim çıgardı. Ondan sonra aydı o'tadi. Vallahu yaqzi bil haqq. Allah çındık menen ne kılat? Hüküm çıgarat. Vellezine yed'una min dunihi la yaqzuna bi şey. Allah'dan başka butlar, Allah eşteken hüküm kılalmaydı. Eşteken hüküm kılalmaydı. İnnallâhe huves-semî'ul basîr. Elbette Allah uğup durucu, cana görüp durucu. Görüp durucu, uğup durucu Allah, usul zat, Allah subhanahu wa ta'ala, usul mahşer meydanında çındık menen hüküm çıgarat. Allahu yaqzi bil haqq. Çındık menen hüküm kılgan adletli padişah Allah subhanahu wa ta'ala. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Oşol kafirlarga eskertip aytып atadi. Bul dunyoga kelgen birleşeler emessingер деп atadi. Sizlerden aldındagı köptөгөн коомдор жашап кеткен. Köptөгөн коомдор жашаган. Алар силерден кыйын эде, силерден күчтүү эле, силерге караганда акылдуу эле, бирок бардыгы жок болуп кетти. Эчтекеси калган жок. Эми силер эмне болуп калыпсыңар? Силер кимсиңер алардын астында деген аят. Яни ошолорду көрүп үлгү алгыла. Силерден кыйындары жок кылган зат Sizler zamatları çok kılıp koyuyordu. Zamatları çok kılıp koyuyordu. Allah'a kıyın emez deyip Allah subhanahu wa ta'ala keyin ayatta kafirlarga, özgöçe Kureyş kafirlarga hayırlı otar. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ degan ayet. Avalam yesiru fil arz. Emne alar yer betinde sayır kılbayбы, safar kılışbayбы? Bayanzuru safar kılıp karasında, karap görüşündörçü. Keyfe kana aqibatul lezine kanu min qablihim. Alarga şeyinki qoomdorun akıbeti ahir emne oldu? Kanu hum ashadda minhum quwwa. Alar bulara karaganda күчтүүрөөк эле. Wa atharan fil arz. Alardan asarları, izleri daha köprü kalgan yerde. Biroq fa akhadahumullah bi zunubihim. Günah kılgan üçün Allah Taala alardı qarmap aldı.
Azab менен кармап алды. Wa ma kana lahum min Allahi min waq. Allah'dan başka Allah'da hiç kim kutkara albaydı деген ayet. Demek kança kavim ötken bolsa bizden aldın. Alar bizden güçlü bolgan tuğanlar. Adam aleyhisselamdan tartып, Nuh aleyhisselamның kavmi, Ad, Samud, büt barlığın Kur'an'da Allah'ım hayra eskertet. Alar güçlü bolgan, uzun bolgan, denesi güçlü bolgan, akıllı güçlü bolgan, akçası köp bolgan, baylığı köp bolgan, biligi köp bolgan. Biroq kana eçteke jok. Al kalgan. Azır dile Araplar oşol vaqtlarda Mekke'den mınavu Şam tarafka ticarata kelgen. Rihnete şitai ve sayf. Bir tarafı kışında Yaman'a vargan, jayında Şam'a gelişken. Şam'a keletganda oşol Şam bugün gündögü Suriye, Urdun, Filistin oşol memleketler Şam'da aytılar. Oşol Urdun'da azırgı başlangıçta görüyorsunuz. Urdun'larda çok toğularda oşol jerde Ad, Samud kavminin bileri var, üyleri var. Toğdu kesip, toğdu teşip oşol жерге үй салган. Ушул азыркы техника менен, азыркы заман менен антып кылыш кыйын. Кантип кылган Алла билет. Ушунчалык чоң үйлөр, үңкүрлөр салган, ошол чоң болгондо, күчтүү болгон, ошону кылган. Алар жылына келип сапар кылат эле. Филистинге, Шамга, Урдунга келип сапар кылат эле. Сапарда жолунда ошону көрөт эле. Ахвалдарды. Ошону Аллахым айтып атат. Kur'an-ı Kerim bu hakikatni aytadi. Oşol hakikatni Alloh bayonlaydi. Oşunu esketip atadi. Alar sayr qilib ko'rishmaymi? Kayfa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwa. Alar kuchli edi va atharon fil arz. Alarning asari dag'in, izleri de qaldi, bugungacha tarix bo'lib qoldi. Tarix muzey bo'lib eseptelib qaldi. Oşolarni ko'rib, oşolarni jo'q qilgan zat sizlarni jo'q qiladi. Zamatda sizlarni jo'q qiladi degan oyat. Tushuningizmi? Oşolarni eshitib sizlar tavba qilinglar degan oyatda Alloh bayonlab atadi. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. Biroq günah qildi, başı verdi, inkar qildi, şirk qildi. Allah Taala ne qildi? Azap qildi. Allah'ın azabı menen qalıştı. Allah azaptadı. Ve ma kana lahum min Allahi min waq. Hiç kim alar saqtap qalgan joq. Alarning күчтөрү, байлыктары, бийликтери, алардын акылы сактап калган жок. Барлыгын Алла Таала жок кылып, талкалап жок кылды. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Anın sebebini aytdı. ذلك. Anın sebebi بأنهم كانت تأتيهم رسلهم. Alarga peygamberler kelgende bilbeyinat açık dalilleri menen فكفروا boluşar. Peygamberler işengen jok. Alarga iman keltirmedi. فأخذهم الله. Allah ne kıldı? Allah'ı karmap aldı. İman keltirmedi, Allah Teala muşav aldı, karmap aldı, azaptadı. İnnehu kaviyyun şedidul iqab. Allah kanday zat? Al-kavi. Allah öte güçlü. Şedidul iqab. Azabı da kattık. Güçlü de barına jetedi, azabı da kattı. Oşol toy zattan korkula, uşunday şeylerden kıyım bolgon eldi jok kılgan Allah, sizlerdi dagı jok kılıp koyuшу mümkün. Oşol jok boluştan aldın, iman keltirip, peygamberge işenip, musulman bolup yaşap kalgıla degen ayet. Düşünüyoruz. Mına şu menen bugünkü ayetimiz ayağına çıktı. Demek Allah Subhanahu wa Taala peygamberleri jibergende negizgi maksatı eken, oşol ahiretni istep yaşoo, ahiretten keyin yaşoo bar. Ondan keyin mahşar maydany bolot. Al жерге turabız. Har bir adam turup esep kitebin beret, esep kitep bolot. Allah'ın aslında hiç kimge zulüm kılınbayt. Allah zat padişah, adaletli padişah. Şulardan bardığını jarım kündele Allah'ın iş kaşırat degen ayetlerden bilinet. Erteň yaşoo bar doğanlar. Amatta nasneteyn, vahyeyte nasneteyn. Allah iki jol öldüret, iki jol dirilet. Mına hazır tiribüz, erteň ölgönden kayra tirilet, bu hakikat. Oşon üçün adam balası ölbeyt doğanlar, ölgönden keyin kayra tirilet. Al emin denesi tirilet, ruhu ölbeyt. Oşon üçün negizgi maksatыбыз, Kur'an'da nagı negizgi maksatı, oşo ahiretde istep, musulman bolup, jakşı amal kılıp yaşoo. Subhanakallahumma ve bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke.